ashanfo no so sebe ene asafo the crowfrom ebi wo police station wo okay omo ye document mi obi omo ankasa so do mo stamp etansi akire to kire say obeye no ho ye no so no ya omo nye fake okay it's a fake ni kwa omo ya ma odi na say odi kodi asem edifo oh baby omo ye document e bia wo ba be document bia be photocopies omo kwa they don't do document they do photocopies owi on stamp bo akire nti oyin famra na yen court na be bia pusu pani nkwache asa ho no e de no mra okay na ma me no so fa ne de no mra na emu sa ampa se Ashtown na ma me ko ye no na me ma me na bi bi be makwa no na ha country mi to nyame wow ka be ye fe Ghana ya ko so wa brother ana even kwa me ye Bloomberg mo last born me you come so omo ya so mo de 10 Mr. Kabe go Ghana for me go bi ni mase this is the corner the name right abusuafo me chiachi obi akwaba e de baba Grace TV so me ji se twedi ampo nyankropo anto abusua obi a ho ye mesro so be kan ho anu like na comment na wa share ama foforo nso anya bi ahwe me ni se obe etinya me hwa na onye wo so akoma so ade yefo abusua ye na nim se na wotwe atwa mu no e na nsem bi ebeto dwa wo ye man Ghana ni na se that number ye ma me akoso ya se wa fosu odana kofi usu Tupac e na afei se Alex Ampon akogina court Kumasi High Court ni na ne se mama yakosi ase wa kire se won wa kan nsem bi dia fa na ho tiropa na wade ye on that number wo ho a o ma gu ne ho fin o ma kan nsem kwa na kwa ye so obeda da Ghana for ne bi ni se afim pimienu ene adienu num bosumi du ba ko ne to so adienu nkuno 29th November 2025 after se court wa bu asem na ade chin na kofu Tupac court na UTV United Showbiz so and wo kasa na wo kasa o ye mama yakosi ase on that number wa ye nkrata na kwa e fake sabi o misreme ka ye ntuhyemu na ye bi wo Ashtown crowfrom Bantama eni Kumasi Mountain so eno kwada nchen a abosu ye wura afim pimio ne adunisiam abosu me ensia no mu na to so enwotwe 8th of June abranti a friend says Sir Alex Mr. Alex Ampon ya o chese wo ye PRO edema Tupac ekotna TikTok on video so e ka se o ma me akoso asa akwa na wo ye nkrata na ade bibia no wo woni na so oni lumba ni awade nkrata bia na empography what they call that a crime scene and no kodan chanya boso men so no let us know sa abranti ya sa kan sem bibili the five mama akoso ase wase say the year na anya wo ya nya wo fa yenti ode no makogina court say court hwem na nsem wo makade afa no nyina wo nyina so bia no court for mu gina mbrani na didi kan ense wo kan no mo ntwen san no mo mpa chew ane ye baako afi court hwe no fa tabo nto wo so say na kofu Tupac and our face Alex and we be our tie to park echi on to park ya adwene or support Alex na odi dwuma de man panyufo mi ni se say mo mo ka ba bia biem na we nyina ko hwe no mo ye wi a afi na me se o ma kan sem e de agu ye ma me akoso ase ho fi na ma nu ntia ma bi ko kasetia no na nse no bi adu achi ma ase ni dinti se be an ho be science court hwe na nka damages be se 3 million Ghana cedis 30 billion si Canada ye mfanto o mo so no ntua enfam pata e ma me akoso ase wa fe ka bi akọt hwe no de bottle pack ene se Alexia e betumi abo am bia ya so bi akọt hwe no mfa emo na busua esna ideja kakra nipa ba akọ ansem we tan na twetwe nkomo ho asante mamponi ba akwasi bibini na so ya samba so da bia na o ta call say obenya kwa nka ma me akoso ase wa enwo so no kakra eje nya ba betu ma me akoso ase wa awoso no ye ntie de obini wo ede ma Ghana man ene wi ase na be me na woko de ga you want them pa say mama samai okay mama ajojo mo samai okay da bia me so da bia no ojina machi e wokono me okay na ojina machi pampi say mampokon no na me sa jina me na so pa sika dwokofi wow pampi asami asante di shey na nsam jina ma Ghana ashenso Black Star no okay me jina mo pampi say Black Star no e hire ne sa andan mu na se ma hoden e tisa no ma body nyina wow na se be ko to krom e ko krom to na ade from Kumasi to Mampo akọ sentiment yeah kotokonji ya sutane kwa manyina you ni e boko heavy free say ni wa bada cause obia o come Mampo da bia no say akopon fi sentiment say that's be chire mu na woka no kre cause won timi nka say
Twediampon Kwame. Okay. Na won ka se Kwame a woye akamfo ne to Kwame. Na ka se Nyankopon free Israel. Okay. What I say? Okay. So the Kwame ne dey Israel for to Kwame. And e ka akan ni nyina ti ni so as akan ni di kan. Akamfo. Okay. And any free kindness African. Wow. Any free kind any papa de boni. E kan. Na say e di kanfo. Okay. Ni di kan obibia mu. Nti na bibini ti mu broni. Okay. Ubitumo ofri kwa broni. Your England for player because na friend Posco. Posco is Manchester United. Yeah. The but one broni a obibini da. There be nice. Nti no ye kan we no disrespect. Nti so pass na ye di akoma pa ni wi ase atena. Nti ye kan dey the PC na Asante no. Asante ye tribe. Okay. Asante your mind. Your mind collected for all tribes. Yeah. In your kabum. Okay. Ti ye kunyan. Na nko so yakon anya. Akon anya, akonya. Ne dia akonya ne free wiem no. Bisi ha. Na yesika dwa kofi. Sika adwa. Ye didwa. Edwa me didwa before nyina dwa. Na akona afi. Sika dwa kofi. Nti eba na sa de na se e ka Asante na Asante so no do bo Asante chidom. Yesi kotoko ni nchi. Eni Asante mampo. Te de bianka se Nyankopon free mampo. Nti ne wakonya Nyankopon kru. Mati ha. Nti na oba yo kala nyina to so. Okay. Wa ga ekun na chi no ya weda no. Say soko mampo ni bi aka na efe. Wow. I just mti we ya wa utimi. Ukoba ye wa unzu wasesa. Nti mampo e fe na Asante aburuchiri. Oh, okay. Mate, I was here. And I mean, Kevin, my dinner with you. Oh, that we're paying. Yes, you're very good. That debate in here. Yeah, you're very good. And a very life program. I'm for being good. Obini, says yeah, the Abba, means what's even said, Mamma Kosia Sewa. Finally, or the Nana confused to pack. And I feel Mr. Alex Ampon say Alex or the Mako in court. Say to pack as more kind about 8 months, 9 months ago. Say now what the cat and you fake. Tushemu Ashtown, omuye bi o kro from ni ade no na say wo bu ma me anim tia to pa kan wan ka say bia so bi o ko edin ko ti be so wo feel say it could be e bia but to pa o ye emphatic allegedly o emphatic say oh lawyer na ka catch no o say e fake on e ka say wa ka tan e fake cause e fake and the court no jitum say ma me ko say wa legal wife say man ka irabishe the claims of the bruni so your customary wife let me say that program na one girl be got to say e be go to do yeah, I think the panelists now on maybe cabinet. Wa see the bia am modi. Active phone. Yeah. Me no me mo akwa abaso bi. That's it. Say no ba me fi. Na ye be twudun komo. Okay. The edi kan na no mo kasa bi say the ye oni anya wo ya. Nya fire. No correct. Na susu ta approach ni so a. Oje wo no kwa no wo no kwa na e wo. Okay. Oje wo na say akon. Ade awo ye no. E bon de akon. Okay. And I do that pen so no. Ana ye wakasa bi so wo say onipa da sani bia no do mebi wa opam mfuo na pam no be koto no be ma okay opam na no one day no be react okay to react a na no ma kodu nyina be pi to wan hwe a e bowa ensem pi okay dem say it's long overdue a check na mum no am so nya abotre okay o say be di kan say it could be say bia court cases yi kwa na omude menu aba bi na kono ma me no kwa bia na nakoma enyo so no correct cause if it otimi asoba bi 10 years e de to no so say poison ura eno ko nya abotre so de nsem nyina ma nyame na me ne kama for nyame lawyer na yihu nyame dade okay but you go say universe e ya body eni mu ne ma nyina e nyame nsa no djuma to nyankopon na kasa kono yihu na no boy na mpase wo ho a na body no edu me bi wo ha ono kasa no osrake okay ye ze ba je nyankopon na tepi ye hu ba bi nyankopon mu a chokunkunu edu me bi bie nsum kan lipa shemu okay edu me bi wo ya pamadaka me lipa ko shemu to nso se wiase nyina okay edu me bi obi kwa koso sebe apamadaka nu ani ni kwasa ni pa ne so osrake ni kunu so na ka apamadaka ne tofo Zomo kase mama kosi ya awo ba tampa ne oba out say opese eno bi tu yema mkase wa ya abada ye nipa wana ya abada che nyankopon to dia di nkwa nyankopon na nse ase nzu ato ye to na govu be wu nyankopon no nse nzu be to ba govu okay aso what ye your instance be bra universe kra na ye nature na nkasa kra na sebe nyankopon
ne hyem ana Nyankopɔn na abo kura no abufu timba mfama timi fa medua buku nipa enti no koso se wa right time se on so pusu no ne mpusu no so no ya na intake nipa na nkasa nko a be involve nipa etwa wo hia ya wa side nipa no mudi fa de yakoso no e bia wo de obetimi amene ba me ma bedi wachi ni nko a de eso mo no ma bi wa enko yi enti ne kofo ama me didi atam da bankofo bedi na chi didi atam di ba e se bia ma me no that's what you supposed to do but on timi nye obia ni su okay obia ni su obia su ni su a su no so wo ma ntaban edua si wo se preko a sa edua no nya no nko a ka ho ma na edua okay ye odua no mai ye woni hini wo ho ye wono mfa le bosu bre no asa no aba ne no ba ye gudu so no ba ye no obia ona de ople ma dua ne edua de wo ko fa se mfa ne hini ni nko a na edua no no se so ko antimi so aba okay nti wo se onya abotiti obia dintitie no mu no edu se mra wo so pusu no wow nti ne kwan so na edikan no se na no ye kasa ye no em se me ko mo churo na nkasa me dikan chire me fifi abimam dodo na okay wo hwe Old Testament na dodo na no ka bi mai wonsem wo so ka se David ko akon ana wo ko akon na ne ntoma paaye ko akon no ba wo gina ni no ne ntoma paaya broni mfrantoma nti no atwo no dodo na etima kire ba bi ko wo churo no mu a ka se Nyankopɔn ka se wo yi obibini ti de ekoso tie bi vuru di yawo etima kire ene me pa beba okay nti me ko churo no kakra a obetima ka o Leviticus okay that's main kind up kind na tie fu nti okay continue from there I was in Leviticus there's a Moses woman toso miensa okay it is dunkuno okay nso beka na English na bia me ma chire mu okay aba ya nkasa etwi okay kama de twi there's a Leviticus Moses woman toso miensa tire dunkuno tiche mu men can free fine for dunum obeka dunum okay okay I'll say you shall do no unrighteousness in judgment o say atemu bia no memu atanchiaye okay atanchiaye bu atentenene atemu ho tene otipa okay we atemu ni bu atemu tene okay thou shalt not respect the person of the poor nor honor the person of the mighty okay let's say e bia poor no bia obu no oni ti benti na sam ye de ko beso keba no na wo hona mighty ni say asam different kura na oye ni pakesi enti no umbezo begu na nimase okay odi form anu oye ni so na sam nya da amani hu asem because oye ni ye wadanfo nti okay na sam abeto anim na wo ka bi ama no okay ati oye ni asem oda fama no ana oskani no na sam nya da nya se wo di nti okay na ba ye cover be effect akata asihye okay da muade ne chese wo de ade ko hye da mu ne de ma no kokuo mu ade okay wo be se dombe hu ba nyame hu okay okay see we are say but in righteousness shall thou judge thy neighbor entino no kredie mu tinini mu okay buaten tinini okay pepe no body for the justice okay that is the just it is we focus on the two words em breaki just it is dey tie no tintin de wagina wo no de wugina wo ma se wo de obi kɔ amani mu na do bi kɔ aniji mu se de panu ntimi kana sento no de abeda wo to beda wo de beda wo a o de wo be gina in contact of nyame ti ka se Nyankopɔn wo se Nyankopɔn bo nipa do de ni su hye nipa mu se bo nipa se ntibia de wo gina mu se nyame didi enti na wo ma ademude ebem na bu atanchiaye e ma sebe oyen ni ko se de musu e bia wo the necessity enti na ko se wa now no maba masem no so okay and say medikan na mabɔ ma me koso ase wa team no okay even say ni lawyers no okay abaso legal team na abaso e kire say omo de ma me nse kan e adwananka okay e ba yekwa ma nse nkofo bia on kasa ma da side so bo ma me di ni cause asomasi no bize mo bodi so na sa nkofo timi bo ma me di ma me ni mo bia nya mo hwe di ma me na tem left and right so mo si asomasi do pusu no kakra nza aboa okay na other people no kwa do mo che nze be di kan we do so won chew o siwo bra court ho be chire won sem no mu
say na me kan fa maame no say why say ni nkrata de kuta no enye papa na no say o kan ko fa activity le YouTube asem ni ba ya te wona asem na begina asem ne koso na abusuapani confuse o kan asem no o say e kire say maame ne nkrata na nya adwuma adwuma mpa senke amfa juma ka court be dia to maame so o kan court ase be kire mu say on ka say maame ne nkrata na enyu na mum how a omusi presenting no tena no de ntia maame akosua pusu no mani agi sese no HSS go ni legit document ka case we come any come from here on farm kusa na me ka sem bi say court asem die no o sika now you popular say the chiro a bible reading and I say we favor na wo obi a do di asem no o obi a oben wo dia ye betima ka wasem mama wasem oda ye betima ka mama na wo ni obi no wasem oda ye be cobra ti mi ka say ma me document na nya ma on try class appeal no ko na ka ye ID ni chi no ye nya so wi o ze don ya abedon no okay for do ni chi say ma me na ti mi agba say o si obi so obi akasa asem morning afa the document wo dia it shows me I'm at arrest me wo abutoye mu now akoma toye kire say ma me nim nyoye e kire say onim say document ni kuta no e jani o document wasem ana busuapani akoka ana ma me say o si no e do o si no dia na wo ba court na document na kire say ada say ko printing no sa ashtan wa wo de be ba be kire ashtan fo no so sebe ene asafo microphone ebie bi wo police station wo okay omo ye document mi obi omo ankasa so do mo stamp etasi e kire to kire say wo be ye no ho ye no so no ho ya omo nye fake okay it's a fake ni kwa omo ya ma o dia na say wo di ko di asem ready for oh baby omo ye document e bia wo ba be document bia be photocopies omo kwa they don't do document they do photocopies o wi on stamp bo kire nti oyin famra na yen ko court na bebia pusuapani nkwache asa ho no e de no mra okay na maame no so fa ne de no mra na yehu sa ampa se ashtown na maame no koye no na maame no afode bia yemfa mu no ko case ni ba ye court no o kai say with my submission of the court make I say ada we declare say make I say maame ni fake document na ba ye dia why do you declare maame ni say on konko ikuna so yere if the initial mo declare ka say obeja awale o amamre okay but I was court and jantum then our court and jantum say jana because Tupac and me make statement say get in sakoi yeah okay na maame so make declare ka say wa ma court say if you awale yeah or say your legal wife legality no de ba yeah okay it is so legality wa fa fie dia ama ti ana so obeja to ana so obobo na to agu no wasa aye dey afine no we nyina ama asa wakotena media so asa papa benim na minim obizu ba argue say after some maame akoso asa we make that someone who court no the thing say the other side yes sister Priscilla foreign so lawyers at the base there be maame ye jana wa de na memom na sisi am ye yire so na also counter claim we make and na was a court ni share the other side example e jana maame akoso asa o do boni na ye yire na tine bi ma e cobas e de na me ne maame akoso asa ya adwene e won nkrofobia okay o mu instigate maame akoso asa wa amayi no okay chemiye mi chemu ni say oba for legal wife wa ma for fiawale yeah the fiawale no de mumu say ye jana ana press house be say ye wale ni fie dia onko eni kuna idi dia ne kasa bebrebe okay idi na mama ko share wa case all present say on document ba so legal wife na the legal wife ni legal husband e pre wa brabo mu bia no nsan kan de yeah is it clear yeah the mo kasa na wa me share kunu ana de oba be dey now akosa sa wa ma se oba be ni kura yi o oba se be mo ni tie wu oba ye no oba se awarefo mo mo si ye ja na wale ana no so ye legal wife yeah the legal wife no dia oba for legalities okay wa ma for customary right customary marriage okay the customary is mu bua dia mo si ye ja na wale ana mo ne ko ka service no go ifuna because court and just asem na odobo lawyers e kasi ye ja ma akoso aso na court anyi antum ko mo chere say wa kan form am no ye ja wa de ye jinsa
ye jawa den so ansa na wo se de ba but neither of I like that. na timidi adanse ampa And mpeko mo na yidi no. okay neither of parties and I say defendant no we don't put in court no either to park and also do less no and the team prove beyond reasonable doubt Emma team 142 is ampa ye den samba waka for one and let's not forget some of the consultant teacher can tanka every mention ba go be church say that why city court case there be mean to say eja akoso asewa wa dey nanso akoso asewa court wa so nanso mean to imagine if you are na to 1991 and ma beje odo nso asema waka say wo ye yaware na ampa so hwem no but yet to see yaware 10th April 2010 ewo dadlum be okay it is also your customary wife 19 years apart and we na am call because wo ye yaware mo fi na we na am call ye Me twa no. okay Amamre ntotwe. okay Ye nyi bi mfrim. Okay. Ka bi nka ho. Wo bi kan kwa ya man na odi kofo a bo tisha amamre de ka ho. okay Bo na na safo kan ga di me se me ko. historian yeah So ni ma ware na obekira wale mu a. Be ma untim fa wo pe. Enware oba foforo nka wo yire ho. Without the consent of your wife. okay You didn't see that. You didn't see that because also you didn't baby awko. Baby awko da. let's just be bizarre crime so pattern as so soon no I want to me bayi. okay Me chove for na wo no mo nkwa. I want to me bayi. okay Where was them pata? okay Did the question say we receive them pata? then go fan court crisis say Intino omo nyina magufu. I was just on person who sympathizing for fobi no meso muka. Na me chi atentene ni ache. Atentene was ma me kan yi. Some say if you are wale na kasa no kra no. Die dimu kra na e bi sabi be ma no kofo ba kra kan no be ma no. Otimi di boni bi kra enye mprantwe mpu. Ada ko twe mprampo a. O ba fi o pata na yire o pata na yire. okay How much more kofo bi fufra be kam ho. Nipa na kofo na be kam say o yale. So kuta sunzumbo ne. So kuta de yi. Oba no kra no before so do oba no kra so be wale. Do oba no ba be kire me. first wife Odi be di ho komo. okay it's not first wife na jia Empamu. Ukwomu. Na meme oba no kwa me wa na ba meme ho. Na mema testify oba na wo say we die. E bia sebe. Ma ho de to si no enam. Manyini nkora gu so. E bia aduane no akwa no. Zemitimi nya say the first me no. Edam asiesie fie wasiesie. Eda pade kwa do so die mpo be mekan ho. E bia ko fa ba we kan gwa dia ba no kwa na bibia kosi. Ti na mo bi meka me ho. Na no oba na ko oba kwa na eni die na o say oba ni kan hu no. Ansa kwa waje na tum. okay Ba Canada. Ba so be so rubbish here no. I don't know the agenda they have. Ti mi busa o. Se empata bi ko so. Ebi si wa mamre bia mu da. Ebi si wa mamre bia mu da. na say okay I say can part of so course wa kama me ko say why aware Akọ think go fan court say me nko court dey be catch court dey call for legalities. In some dey be kan ho a. Empata bay na call so. okay Die na call I get so. you, yeah. Empata bay na call so asa na ma me dey do. Na say be ma dey o wa kokodo say utimi na oba ate. O ye dey ope. No oba kwa ne be ma te kwa akofa be ma damfo kora no. Be ma ne peso ohu adamfo kora e be ma if you akofa oba kwa adamfo kwa na be ma ne peso insist. or be Ehu adamfo kora say wo hwe ne yire ohu ne yira. Ohu ba bia wokọ. How much mo say wokọ oba foforo na betenna. Ah me no wale. Awale amamere fi awale nkrata mu. Out nkofo oba foforo. This is a tie pa dia. Ene say ntwa yi. Etini make akwa so di so dua no. Me ti change baabi. okay Na wow na do me ambasa make kazim bi. Me tin baabi. Even sa krata no kwa ma me no chiro say odi ba be ja awale no kra no. Eh be pia bontene no. 18 yeah To my knowledge, so many na be kan kra. Abuja be to back na abuja fo no kwa bebele be kan kra. remember obi adi Me pese me be what sim bia ment eh no kra omunim. okay Ompom na bodi me ya no. Eh yo munua ba ketwa. Ana na ma me no pe. Ko so se wasem pa na ma me tijani. Ma me nim tijame na obi. Ma me nim modem wo. Eni akoma pa. Body aso lu ma na so lu ba busuafo so. wow Ma me no ko tra jame no ko to ma me no. Ko to ko so ko biza ko so ba kwa boa no. okay E ma ne broso. So no hu ko so wa so seso. Intine se du ma bi kwa na sebe. Ko do fosu e ko no ma bi a enko yi a. Ma me no nana ota ko so ma me no eye
me fa say ne ba okay if say look I obusapani confuse yeah ne maame na epani okay na me sabo maame aba oh okay so what I say yeah ana maame sabo be wo ama sabo maame no be wo Georgina no mo fa poku no okay ebe wo Luba maame amesa okay ana maame no so no wo abusapani mu to park mo okay na wo Tom Lasbon a make say kra no omo fie wo Santase wo no Santase wo na abusia fie no fie wo no dambro bi efe sa maame no na si ai no na hwe so abusapani kwa hwe so ko si ne die ade na ho na wo firi mu to wo firi mu a me se case we can no ba bi aduru no ona na odolumba do ko hwe wa wo de ko hwe wa ye sa maame no ana esi according to story na me mate no okay ono kwasa ko hwe wa da bi o be ka se ni kire ni complain dudu ko hwa pusu ho o so pusu nu numu a o tede kankan timi ame wade na me ka se pusu nyaka o pusu bibi pusu oda nya bika bibi pusu on kasa te ko hwa kenteno je na according to them no nipa no ka so na ko hwe wa ma me ne chiro sa ankrata no bo so de ko so yeah de ko so wa di sha se ko hwa yen fa ko bo no kokompo yen fa ko su nu no yen fa ko so ne hwe okay ne hwe bi obenya adwen sa kire bi no obam ja according to that no let no coin no eboru bahu okay vision say akosha sawa onim no will never ever do that okay eta make say court case ko abu pushi no maame no enya ade na ni kwa he na je ho oh okay it is hard business that I make let no kwa no na maame nya ade na opreso but it's nipa dia somehow nipa na bezu wa kire no wosu wa kire me na maame ni pushi no you see enu abe ma no mu say mfi unu ano ma oro be oh okay and ma oro be chase bitu yi maame ne baba akwa ati asisi a awoyawe they know it's back to the story no akosa sawa okay lawyers no and dey adwuma na akosa sawa okay dem say bi da na be si ho no as I could be Zebia akosa sawa kwa she's not interested in say ye two sana mo say but browning for her say the course na hard drink ye two sana ma now ye no kwa sa let no kwa no e ko ba say okay e ko duru epic pempenso papa de dia ye no wa no kan kire maame no but de ko twa to ne time a o ka say wa poison papa no ama wa frɛ papa no say we dey bra bonte one day ne be di nine say tisa that time kwa na nyum so aba nyum no trende okay yenti obia ye da mama do se minum ngo mamu ama mafo yi asureti me ka wo bi me am guilty of it because binim da chance am tim na bia me ka me asema me ka no me nka no for me personal general enye di sua de me gidi ama na me personal lu ma yire no ahwe no ama me ko bi na boss anyu na me suma lumba me suo ni mo yira until say by the that moment ni mu no afa du ma me na ma me gidi mu ba bi enye ana ma obatan a sebe wo se ni nua be ma na ne ba kwa wale pa na de bana so ne di boni etua na bana kan disa na tidia me meginem okay aye bibia ma ba se bia papa de kura benya against mu bi okay na against chira bi amane sa na ko wi dia wi tie bia ma me ne kwa chasa kan go yesi okay na me di wi no ya kasa bu japani ko fizu papa no enya ma me ko so asewa no ho an wodi na bro sa wadiga na fo nyina bro say adi musicians abro adi abifo nyina bro adi nyum to fatality no nyina bro because you kasa bi say so we teacher o man mu a asa wu na o man na so a obi wu am o man no kra na iti bua no fo no correct pa mizodi kan no a obewu ye no ye hu fasodie bi onu nya ya di ntina mse ko yebi a country are on recognizing the heroes now it's not worth dying me a musician bi me imagine say a big musician like Numba all time best sabi na papa ya to form bra o to form ada o to form hwe how atmosphere se sang o wiase we am na hwe how media no was hijack me na my nyum bia me dey ba out okay I don't know that say kutu say bam me na me in her life
na ya first video my mom bi o de share o ne ba ya na push ya fe na kama to me no me nya bitwa video no ma wuye no me judge bi ato because enko na so de hwe sa atmosphere ya it's supposed to be a proper plan to say o man de benya so eye so faso o man de benya legacy di amani pa no musicians oba be yen sene ho ama musicians na she nkran abusunya so benya na so mfaso ne ma ne yire ayakoso asewa ene evi ya imi aba one no wo ye ne ma ene hu sisi ni bu so ene hu sisi enti mu nkofo bi anom yese omo suso papa de se no pese lumba koda obetimi se fridge mu wan ya entoto ye ekoda bai ti na papa bi ni ni na chigo ansa en bai ni enti wakoda de o ka se o preso o peso ye ma no wa achieve olom so kodwa bread ye bre bai ya lempo otimi ya lempo atena se so many years kakra me ma me wi o se fridge bai 6 months ye ko bai 8 months ekwe because of I say yan be fitting yeti obia dwene de dwene ne ma me kranka okay kran wo se yeti ono so concern de o ma no ne oba bia ye obi concern onipa otimi abeto nwom ama princess kwa na ka ne playlist you know number kwa mpempem domi otumfo ayen mama ko bia sante koto na bo mu ase e bo princess kwa mamu no so o deserve o deserve otumfo adamfo pa no en ka se o wi ase fo mi no am ya namfo na sebe ako BBC o Al Jazeera from there asa ko ama o mampani dadafo otimi ye show ma o kan o mampani dadafo mi nu bom Rollins Kofo bom enu achie no eye Akufo Addo former president baby obi ano na mchiawo obonyum esa de ma no ayenyo no ma ka ho na bi otimi de win lessons ansa kwa no mampani otusu ye jodro mampani jodro man mama oye phone bia no oye nkabom bi unity bi enche offer nipa no it's supposed to be nipa no the most icon we political free religion so na nyum ru asori dem is nipa we ato but the most iconic figure in Ghana's music industry there no after music industry the nation no ye ya a single music and go be work as a politician icon okay so your mind and a football icon okay but generally you can say no part of the country you can't play football without music. You can't go to church without music. You can't win a political victory without music. No, correct. They are the superior. Okay. No, we know disrespect to every sector. They don't be busy because now also bring one say because one now inspire a domino. That's how Papa Yaba inspire the whole nation. Na Papa yet me ato. Otoye na busueti na busuan opani. Okay. Into no yakakwa na obi wu a o de ka oba bi kura na. Ye hwe obi o de ka. Ine se o kura ni panachi. Okay. O kura. To afa kura. Na na ndi boni bia no de ato ha. Papa o de ato ha. O kura na chi. Papa oboni bia yi wo so pa na che kokko na che no wan tia hye kwa no. O so man dan ye di. Mani pani hu. Eni hu yi. Na hwe ye timi ye papa we yi. Ama oman panifo kwa debate no parliament oye nyame dia parliament MPC don just say omo the brace was say yen celebrate Lumba na hwe ni that day no obi aye manes was serious hwe ni 1 week na hwe say di timi busa o mi busa okay eye say obusa pani because of what or the kind who the can be ka say woni mo bia say wale obi afa ko say ma ka se ni nuru kura no na no ya na ba ya dey free Germany ba ya ansa na so kwa akra kwa nwem to kwa nwem pa na via wale president boa why this supposed to be attack on hate on akosa se wa tibi bo me sana buzai it could be say that be come as money and power okay in Africa because you just go to bibini bia no conviction ska uromu a o chinje na gere. It few people they go by say scanner. Secondly, e ko ba say papa no wo no. Sikiti bi se ba bi ana. Ana ye protect. Your questions are obisa. My questions are me busa. E se ba bi a ye protect ana. Okay.
tini o Okay. Ana say papa no ho tan abusua no timi bu abusua no timi nyata ofi Oh, some of them. no ba e bi abusua no wo mu no aba huge no timi nyata ofo ti atafo ye bibia basa ana say ni twato sebe e bi ama me akosua say wa no ana e bi a kofobia fa chi say ne ho yere mo hi Okay. nti yemu na zidu beja ma me akosika ho abusua tan a bia wo ne abusua ni na bia secret bi na bia hye ba bi na mpese be pie Okay. ana sa ma me akosua se wa ho na o magana nyina na o ma nyina alusu this bigger thing I betima fetch o man sika e betima ja o man no legacy e betima ja o man no adisuani hu e betima hye business nkran e betima hye o man no tam di kaka se o ya de mo man no man na hana wa obi timi hwe so ese ko si enya hwe so bia o na yetimi ye lumba o ye yimba yiye akufo ado oya nyuma na ntimi ama yi ase So chama want to me no na. o mi baba bobodi Abi no ba. edua si wo o de ka bia hini ba ka no ba e Party we me ba we are talking about party different Okay. but we are talking about individual. No, yeah. Go for the victory now. It's a party. Party can decide to go, I agree. but after party within, what relationship do you have with the individual? Okay. And then the individual be a individual we are mix. Okay. That's the number you could forward to me about. And then somebody Kufuor our county runs the boom and Thomas somebody was here. Musica. Team Nankasau. I'm not talking about the individual vehicle. Okay. Team Nankasa. So for somebody we are not privy to answer Chenti and Ka. I don't forget about somebody even Omo presence say we say we were how. na me ka kwasa besiso omo ko omo sa lusu kura omo ye no munye mu sinipare e say die hard fans We no more. baby mo lusu totally. That's the way you're supposed to do the power of a woman no yi say Also they were there. no bro me ka o say they were there na maka answer so what do me they do have to still push me o say they were there for what To celebrate. no there for what celebration papa bay also celebration no e to aso consistently Okay. also by the time come no it could be say every year every month bia no this is supposed to be lumba celebration cancel Okay. no when was your present when was you be the t-shirt of group here We don't want a t-shirt black. when who come back or check here they will not even where to be found because of that time no among for na be buafa so na mkoka so the mole for you e do mo be jim Boys don't gumpa. mole So nobody. no you is supposed to be fitting. Okay. That's the word I have to tell you. So you think say you know befitting. And Befitting no quite say parliament akodi debate aba nipa no. Na parliament aye say say who MPB as well. yeah man no parliament aye say yeah man no befitting barrier state barrier. So the parliament will be present. Yeah man individual from that time. No. Parliament will be there and read his tribute. Government have to come and read his tribute. I am for. I am for you. No, see there's tribute. Okay, Matthias. I am for anybody. So my for this one behind Oh. e continue by. Continue. And Oh, you can't win now, master. I am for Chinabi in the beer to the you are not the bonum. Yeah. Gabe hene so chia me. I am for no, Miss I am for Chinabi in the beer of Chinabi. I agree with you. Eh, be the beer I'm chief. just being sarcastic. I can't take us as a Kajanai. I said, okay, I think I see now. Okay. Who is a Papa well found. Umami word when the baby. And I'm much mu. That's no be anti muda. O papa no man, o mami no overlu. E do take us as a Kajanai. Our man oh. Okay. How many nine? There was one yamare. Ko o mami wo a wo suasa. I know they say no correct. Obu suasa. Yes ajabi wo ajabi tiase. Etimika ajabi wo ba ajabi atiase so ampa. Na nabi wo de nabi tiase. Put it in your mind. Asema yede mu dopa. Ajabi wo ajabi tibi tiase. Atase. Yeah. Wo betimanya anafofo bi kwatimi ejama wo. Oh, so no do. By na. No woman in this world can place. Na. Yeah. Oba tantan o te cha tantan de. Yeah, so no. First time I mean person me can first time I me wuye na me call me ko na mu say. Do obenya mo me do but to that extent. Thanks, I know there. That higher extent. It lumba say ada ma me wuya ma sa wuya sa ma sa wuye na mu.
e da kwa beda no yu na kwa beda ti nipa no ko ka sa to maame ya wo say de ma ko so se wandi ya okura ne se ne maame wo ye ana even ti maame ne pushi kodo kama kodo ba late no. Oh, okay. Oh, eti se busopeni na se ma beda wo no omo hwe no fa tentene ne nka. Okay. If we say court was me. Oma Ghana fo anka say nyina na say kamo nkwa ne eche no. The best. Oda bra bi mba me ba mitoluma no. Meeting. Mitoluma kaseto. Me lumba akọ. Out. Me so say me so be prophet. Enkofo ye souvenirs. Kofo kwa buchi ko fansa. Kofo printed t-shirts. Okay. Kofo organizing soloku. Omo areas. Enkofo gina kwa so ko me twen no kwa on consistent atwen de papa na ko. Omo gina rusu. Okay. Na de me yakora ne say after say be ayi so come manager bi ba kuma say obey interviews wa presenter zibi e ko support no a e ba ya abuko gina busopani echi say ntem kwakwa no me kam kire wo so do call presenters nyina none of them was found in the funeral. None of them ye lumba yi na Captain Smart ti wo comedy nkran so amma kwada ni kakwa wonu wan ka mi kwa ntia ya on no na se asem ka ba ho na ye blumba ye na kwa mi adi nkra on ye close pa adi mesi lumba ye say na muti Ghana say so papa we so akojina ko lunch to park asa wie ma nya gofo bi mi amini pap slim master esa ma baba interview me se to ya mpia what's the movement our lunch ya say abu wo ye sada wo ya mabofu oh no so be ka say utumo be Ghana ni there is what man like lumba movement some what man like lumba movement why you know ho do ba ko lumba o so temrega o ko like to park movement no boys ya ball rough boys ya rough we call to you oh dabi and no matter what I understand but papa no ade awaye no sebe lumba tiase pa na wawu tia kwete se wono wu no hwe de course na sa se man twentwen na o ka so na unu sama nyanyaze me nyanko ye ntimi twentwen enam twentwen no a ban sama twentwen omo bo di obo di onimi nyina obi antime se yase koso asewensi ho koso abempo o se ma fosu na fosu ba o kwara me na me pedam pese wo ko rizi ba se be kasa me ko kwa inse pi wo bakura tinye wu ama sabusu epani ya udi na chi sese lumba na no go fi lumba so se no obuso mana wo so dey iko say na usa dey na ko fie wu ende ade wanyi say yi na tan ni ase anye o za man for threaten lumba dey anta cho wo dey na for police say security ba kama ade don for security anko ko fi so dia that's it okay koko banku de banku obi ata na tension na wo wi tension wo lumba dey no che ko fi dey no I see covid dey bay covid dey let's not forget say day before I be Kofi Ayi no mo court to Accra e ma use bi no mo kasa say nyambo china to park si Kumasi ya oba yi na say e be bono ni pa police chief of one say dem want to no okay you are arresting people you so back say tia on social media we trim fita dia na want to say go no say ye no kwan ni ho ana minim say me ba me kasa bi say buso pani enya abotre ana otimi kan do mi na about wo nya ne nei na ko benya more than that ana ka be yem pempes continue o mabusua na nkasa kra na ye ono nkasa immediate family no okay the poma mu na ka immediate family no yeah the poma no free mu a o man nkasa o matwa mo ko the papa na ye no they don't even subscribe to it okay I want some beba because ayade eye daachi sika da ho it's like a generational wealth generation ba no ko pio no ko ade and few people be yeah so one mabusua bi bia bo mo ka sebe aka that legacy no ene museum ye be ye dia bia bata ba bia kwa me nkoma kwa side no ko ye kan enya political leaders omukuta 2 minutes ne wo zo me ye big chew bi e de omu die mo de but before me big ne ko fo bi so na ma o man no e do bi timi ko sa pempeso na also deserve aka ho debate baba me bo ya support wo ye ya support me for crazy sebe ko ba sa ndo ko wa ko bonza yeah o hene dina this year na this year ko music ago
Obokoi. Na me the politicians in our mango. Nti me buso ya support Lumba. Omo nyina ye pɛ de. Ba wo de enwe. Lumba be wo. To de come yenye ne pɛ. Okay. Twede course. Na de me yan sa ne presentation na. Sebe o ma wale. Okay. Na mo awale dodo awale a enye bone awale dodo e bone. Munim. Wo won bi aka ho se de brakwan so. Empatwe bone a de ne tete. Omumu no omunyina so mo so ye mema. Omunyi omu gas bia bontene. Ni ehu so omu side check se de Lumba ye. Ni enhwe. Na omo yire so to no mu tie mi a. Omo fo omu wadwene. E bi omo no makoma dwene minim. So omo fo madwene ya no so no omo ni makoma kunya adwene kuta omo. Mse manya yenya presenters a kuku adam. Onde ho na omo nya me na fofo. You know it. I know. They are all my brothers and friends. You know it. Me no me timi serious ah. Ayi wa gobi. And then be fit one lose bloggers go lose that day no. That day of people Now you see who it's a content for the world. Cause it was BBC report. Al Jazeera report. CNN report. But let's not forget the Tupac at the Assam Kodaka High Court for the injunction at the celebration of life. So cancel a year come on my international media or now we trade because media who they baby and I'm so okay. Maybe who but say I told you also do the akotene. Says I'm ton. Just say international media and combine. International media say who maybe who that can say be oh he limit media so. Okay. I'm cover the class say. The international media cover you kwa to here enu kwase. Yes mo. Enu kwase ama mu sensen kura ba kwase se mo kan kura no. Ya nya me kore se wo so man kwa be kase. So mo ba no go mu du ko na man for person mu takifu. I know. Obi ba takifu ore ye. Ese bi ni wo. Tina mo se ma che no ba be me nsa bi mu. Other is for money, maybe first some for selfish interest. Yes. But the only thing say don't person protect Lumba legacy. But say any be say legacy. Where is the legacy now? Yes, mo. Legacy without Lumba old pictures. Legacy without Lumba old songs. Legacy I did Lumba 1 year. I ain't in the concert. Nation concert. Okay. E ti sana me be wuni ba me. Me musician no. Okay. Ti sana me na me nyum be bobo de me kwa me crap me mo nyum magana bia bia. Say na me be wuni ba me. Na mo no so no me kan say me perfect. Me mo I had disua. Ene nsan ne ho abeto. Say me ka say bitime ka say da che me ko me ntimi nyam fo so de. Me say nya me. O ma san fo so de mpale me say. Metimi akokan ma me no bi matia bomu. Na man konya busia pani bia. Ebi say me ni pa na ma yemfo so a. Obetimi aka ni pa me no ya bomu. Ti na me say secret bi so na shawo de am de kanka. Na nkopon wotimi nya bibia wotimi fa enta no. Ti na ni coach am say ko ba bia. E che o dia obefi. Che wona fi. But we be ka say to pack there. O anya hwe ko to bu asem mama no sie. Ko to bu asem no kan say enam say ya maame akosia sewa na your sister Priscilla for your double no na yire ntino. I was akwanyi hwe say obe organize ya maame mi no na ayi kuna e wo Lumba yase. Oye kwata so sakan. O se sakosia sewa mama ni di kwa babroche ma be o me pa ma chawo. O kosia sewa sa me pa na chawo. For what? Christ's sake. Kosia sewa sa me pa na chawo. Ewe se you position ujira. Yes. Kosia sewa sa me pa na chawo. Papa panimu o ya busia pani a wo se fu se wo da busia no. Abusia no da no wo ba fom. Ko be ma na ko wa na obi a obi ni sie mpo no so twiti ni ye. Obi ni sie. So ka sa nyu ayi. Papa ya ne ba ne yire ana ni nua ba abesra mo akurase anum konya umko mo do Sase jaiswe let's go to the boy esi wo forget this time Kwabre me am kron Kwabre I could be Abuja sase from Abuja what as sase ne za kan esi obi na dako ka ja buja fon say me ba no de me ba me pa me ko be ba yi obi edi ni se hwe me nua ba na busia mo dia ne mo ba ni obi di hye na makofa na ba ama ma obedi abeni ti mu nsie me ba no ne me yire no ma me e be ba ne me nua ba no ne mo me ko obi di hye no eyi ana ko so wanya obi di hye kwa oba bi okọ wara busua mu a
nipa ne titru bi ntino okay maybe o yeso be pressure but abusu no kwati tan because o makwan man go for ma nipa no but we dey o pressure the pressure jump pempen so ana o sa bi get na obi edibi ana obi esa edibi no no amom kwa sa man ko fo didi no okay ko fo sa didi no na mom no ana o ka sa no fi se be o mu ku Yesu maybe akata na so na aka na yiri na aka afeko na ogidi hwe ba bi esa ko so nyame radio okay ko fo be dina tem ai ko fo no omunya ko se wani se hwe da onche omuda most of them ko mu melu mbada but with this issue is that ko fo be de ko ba ko so sumasi opusu no kakra bi jo na me ka cho omunya omutam si na ho okay ni nyina ho so mo se ko fo bi didi odobo na to mu gba bochiri yeah omo kon kwache omo we de no na wa okay ye no na wa na anam kedi kaka attention ye de obi no o kire wo dia na ya nipa anam pese bi o se ma dwena kwa kire as long as baby am from obi a na me wo okay e dia fra de dia ma ye nyina ujibi bole ni jibi akoko jibi abo bi jibi e dia kora e ba ozo him no me ju from azia we dey oh yeah that's any preference as well di from e dey any pankwa di nkwa ne nkwa ni nyame ne nkwa di wan ne from nyame ya baby am from obi anyame ko baby wow tie na no nyansa mo so pass maka chi nyanko po okay good fa from atasi na echecha wodo baby awia da bia no nyame de nyine ho baby abosomi da bia no nyame de nyine ho baby nsoma da bia no se nsoroma oni pa hyeran ye ka o sha mena mu de ayin bepi o mla visit chira oso na ye akoso se wapie no na mum secret bi hye baby am nika kan na o mo kono so mo me from awo okay ebe daddy sa na baby o mo kono so no say if sum kwa na wa me to touch light o upia bontina obo buso me upia na obo buso me na buso me so da so na so da ho ti me kana me dia wie no obuso pani case ne dia na me dia wie no na mum no wa wunti no ma bebiri abeja ho amene pamu no na ba patu wow ya no dia oba allow na ma hihedin okay acha se mini so bebiri o santase mi yire a o ji ase mi je so e dance okay gidi o di mo santase a o no be fro bi so bi ashawo me because me kasa di nizia because me kasa di nizia o di me kasa already o ti me come me ko say wase mu eti no the he who come with equity should come with clean hands yeah maybe to bravo he who stands for equity must come with with clean hands exactly me say me kasa me kan I think the way tata o muto okay ma me no unim ni ba bia o ti na me kasa e sika na okay e adamudi ana ana secret bi ana o different guy ba ko bi o didi ma me ko shatam pot na ni so sebe na ni o ba kasa so no de asanteman wan santeman ko bana no de o te ko so na me ko for no spirit ko for no be sa ko sa wodi se hu abon na fe do o ba ko se sumasi but did you bata woni ni ba bia o but sometimes I answer o kasa ho ba o beji usika o beji o mani ni mo nyam o didi watam o to de o ko se skar wa ma wo edu de nya fe o ti fo o sese fon ye ni ba onye wo o ti social media sese phones na se mo nyam yam kom eso ma me ko sha kan bo pa se sia me tuoi ma me kase ni mi po osai okay o say man poni bi o dis man poni o kasa ma me ko se o ka se the phone asai I need by 1 week wow na o mo to kwasi o so ne yakọ ni pe de bia ye o mo de kwa de tan o mo de no mo de timo okay o mo de ko ye frefre ko bo okay ba ma me ne ya fon team ama ese ma me no edu se odobo ni ko ye tattoo ball na yi eh boy ese ma me no kwa de nkofo ye ma me no mom tattoo okay efi se yakopon ya hu ni se ni pa na ye ni tattoo abo ha no eye kulumba ma me na bre no ho chese lumba bre ma me no to ye ma wo no tattoo ma no tattoo be ten be ba wow minam ka kira me se o bom ko obi fo wo je bibi o so bi timi je bibi o ba gana fo nyam pie no be o to lumba tattoo to ba pa line no nkofo ma me ko so se wa tattoo to no the more people are fighting the woman the more God is opening the way for that woman.
And that woman obey kesie. I see. On kasa o. On kasa. Na me hwele me ni bla bla mami o. Me ti fa kutu galamse. Hello, Craig. En go be misika. Hello, Craig. Wow. That's the beer. You are aggressive. I've dream. Okay. Me woman me picture see am me. Wow. I'm telling you. Sheda mai. Come on, that's Me ma me kwa wo. Ne se me pem me asem o. But when the tiase say the tiase no say celebrating no. okay. Me ma me awu. Me kwa ma me ezu le mai. Omu ku eko no bitimi kwa send because omu frame me, omu frame me. Enye omu nti na me ko do ni eko no. Okay. Okay. Maame no, ana maame no me on third no ma me ni da. On send music da. Oni me ni ko music di kwa nchire me da. Okay. But you ase ete no, ukuta hon papa. Na kuta adwen papa, wo ade papa. Na so hwi ni ho a wo de komedi akire. Eko. Oso mo ko di size kan, ju so mo twa mo kusika ho. Eso mo ko. Say ko so. Okay. Amezi mo ko bi ntomam ko ton ye. Ebi kwase obi o me model call radio station. No ka say radio station social media. Ye na ko akire. Na o san ko foro so hwe bobre. No mo de bia bi o mo de gina ho a. Tulumba tiasia. Even some me tulumba tiasia kwa me betuma bi ona di odobo ni bata. How much bakusa say? No, maybe sir. How dare you? I don't know, but I'm going to say why you be brainy in no. And di an yet. And not yet the reference any di any boy the man sabre crying no. Because you see that lumba ye akosia sewa. Na preocupe lumba ye nyame die. How I want for attack mami from Ashasi business. I don't e dey be bakra. We need dey be come say be amepa be kasa tia. Say mami akosia sewa. O na so me Christopher, me dem ni Christo ni. Me am so ni. Okay. Dem so for no be da na da. Papa e papa boni e boni. Okay. Ko dey me hu dey be motivate you. And I make a say. Yeah. Omo Bible because mo can say Jesus but somebody has go nya dom don buy. Okay. You know, no matter how in this world, you ask na be do you ask ya. You do level be say at the papa bi ani papa be obedidi. Okay. I make us buy no say kwani no. And you never imagine way. Okay. Some say we no disrespect to her. Okay. Na kwai kon our money bi. No say me am dey buy our money dey go me must. And pray be go me must be dey meet me. Sha what do be come kaze mo hwe ne matete apansa ma ye. Okay. Ni na ya our money. And our body nyina so e mapa the face here. E mapa o. E ma me ma do say no mo ne o mo yenim tifia o mo yenim tima ko fa oba foforo. Oba na ko fa be ma for the be twefo ni. E ma bebre no mku ti o de oba be twa nim de koda. Me ma de ma be twa. Yes in quarantine. Right. Na no so celebrate do say no mo ga na o ma wale a. O ma sa de o mo yenim tifia o de o showcase a o mo girlfriends. Side chicks a be jina bot. O mo yesi. Emudu do say. O mo yesi. Na hwe de ye bra ye. Etwa ye. Na o se mo si potai Ko je say o ye. Me si do o ye. O ye do ja na wade. O nya ko sia se wade. Enti do ye no. Mo me kan no. Na nyom na ye de. Mo me kan ko nche na nyom de ye de. Ana o ye nipa, funso nipa o. Ana me ka se me de sua de say me say nya me say sa o ncha funso ma me nya bi. Okay. Onu ma ho. Because after that year na ye ni wachi no. And someone sisi no no kra de krampe. Me kra no me suma no. Enya go for me musicians a. O ma ko third set bi achi. Ke do mo ye. Ama ko nya me je kwa je be say yi ase. So ko bo ndin se me de machi jaw. Ko tu nya no ko bi. Na original na adma. O kwa chese de akoso nya no o soja ni onim de akoso. E obo de madi kwa de ma o no akasa de ye maba wo kwa momdi. Igba be ba pani kwa kupon. E na ba no ma. As baba no mani owura kwa kui. Oh, tell me mo aban ma o. Okay. Ba mo owura kwa gua me na ti. Wow. So, ono no, odo mi nti no. Okay. Betimi aboni din. Poja me ma ho. E chese me ni ho a, obetimi atome ma no kura bomu. Wa ikoku bosi nchen. Na hwe de, ma me no mo de asema koso bo hwe papa de japade so na ko che. Mo bi eja bi ni enya ma me ne ba ne. Maame ne papa ne yire ba foforo bi akokko ne ada boy no there be one for maame ne nko for look at that obi a wo wati mama wo no fo anom ene wo a wo maame ne de kuru ko twempna ene wo a wa antwe manson wa antwe ma za sa hwe wo na no wo se de baba bi darin de yi ebosu bi da mo kan oti oh back to the o ma meka darin no ta mo kan se darin ye gina ba oh okay ona no ba sabe gina wo hinia o sa ofupa mantam gina no okay
I see. No, we want to celebrate na wahinio. Oh, I just am receive 2000 something. Yeah, na some cry. yeah. Tijina no de born. Tijina no that ni nim say. Tina na kasa tiase. Eyenu mo aha do kan kro. Eyenu nyina kwa no. E ma go we yo man siase. O man tima me sunu kwa celebrate no. What you take it second side with this other brony. So and then any side. Said atemdi kwa ene ye. Nnem ka na me chebe Jimmy. We are there na bibira ji wade waji me. We don't use wagere. Jimmy na do dey jefru bewe. Ene ye na papa da di no. Sebe. Ma twa san. Na mum no. Right no bi su kwa na boso. Minya word fufuro kwa obabi a be yusu. Say dey na. Oh, baby. Oh, are say kin san dey ya twa san. Ba minya word ti say afojo onum bi. Aye ya mefiri o. Adowe na kanu wodo. Na su krotwa mansa nti na adowe ya ma. Aye ya mefiri o kaso se. Abusuade o ha. Emu nipa doso. So be hana de pa bia ni fie ho. Na wo baba wo pim se. Wo ba de pa bi ana obesiesie fie obusuapede be mo di kan wa sama do. Obi a wonim no woni ne ya aka 20 years. Owo was in your hair. Confused. Lumba busapani baako pe mi was yesi ni nyam mi na pedi fo ho no so bi busapani o mi yagu abuti na o di ma say di say dey call papa so ka say na ni nua pani bi na ne di ana no wi na pedi fo ni tabuti e bi kwa e da nyina Pentecost e da to mo e Pentecost mo so to pa kwa Pentecost ana ka say wo na person ma me kwente ke ne big keys atu pa kan sa kwa no so Pentecost ana say o ye Pentecost for ke big keys now show this papa esia ye ye wie okọ dana biska wo skoja wo hwe ne num kasa even sa wa wie kwa na to ni emotion ma bempo ma wo o ze na no beka bempo ma se bi se opo so okoja me ni yeah e bi o tie me because what you can put me akọ court e di ka bua ma se e di jansha tu furu so the furu no be di wo dia the furu e be di mo ha be si bese me investigation with the kunu ai furu ko be kuma se obi e be se oh, no, we go to what's a bay. Oh, go to so watch no, not what I am. Didn't we put it several? No, a boss, a mamma, Nippon say. The injunction to so, Mukushana Moto Noma. Oh, down near 1 hour, it's for 20 billion within 2 hours. Within 2 hours, Boca now, Boca, and some Bocano, and Kavin Kakota, there was receipt Beba. We might debate too. And I can't come now. When I was going to sue. Ude busozo say no kre na yetimi atobru nyama no na udi da to ya boni ya mango ya kano please be bombo kla lumba but obi kasi asa won so na ota lumba omo mo yese obo se mo amokasa se no mo na mo sell lumba legacy why sana ya na so tsa man for ka why just mo amo se na omo mo si e kasa se lumba omo so mo kama lumba na yero timi ase omo se mabodi senior journalist for bi krowa ayeno mo si ase we are ba ko ba to bomb bia for ase se obo se ye bodi no twena na yiri debi so ko kalumba se no di trending I say entitlement, entitlement. So the artist come moment to me handle. They couldn't handle it. Yeah, so more. Maybe what I'm for you interview. No, what's all that chasing me for interview? I don't do it. Well, maybe trawa. The make Canada have a coffee. What I'm saying, body. And I'm a musician to do no more for my saying I'm here. There's also one you are. That's what I'm doing. I'm not because you presented the bria. Can I because it's the musicians, Papa. Really? Musicians say insecurity to their life. Omo je bi no mo guess no mo yere mo musicians na baso ado mo jealous. Wow. You musician bi a otimu asem wo ka bi na me kana sem. Won pelumba sem ba ko say. Wow. Say. Numba ni bolumba di. Hey, let's check. As for boy. As we na sem ba yi. Nti di entra. Wow. Eti di entra. Ana wujijia mu no wujijia se luma no ko. Wujijia se kenye na chiye se de wo so ye musician wo so wu ai be bia ma wo. Okay. Nda mi se mi nim da me wu de. Ba me mo bu kwambia pesa me pesa me wu. Ba bon bai pa. Me pesa me wu ko na matete. Mi mu nya body no. Na mo mu nya de wo mitiri mu. Na makoma mu. Odi pa de wu obe wo na hia wo. Ye uja wa chiri. Okay. You feel be living dead. What you pass wo. You will be dead living. Oh, wow, tiase.
ba lumba no wawu no wuye no asemo kan na ba mu na mpa asa asama no ye oman ya mpa de kosi de ni so sa ko sha wakwaye boni de hi boni no betima ye tie lumba se so poison no betima be sanity boni be na ko sha wa de lumba ko sha wa deserve this. Okay. Ebenzo okaze na nka bia mama ya ko sha wa no matter the Tupac ya kan sana bi no mo kan na amanfo okaze de Tupac ya ye bia nka ni kunu wo fa de ni kwanso ni ko gina court na ha atwe onwe kasa na ye na oka ya fa o de ni ko gina court say o mo ko tena ayi o mo ko ta UTV no ye de si o first let o mo send ma ko sha wa bono Tupac ni mo fi yeah also we mo hwe exactly let's say no you went to my fight lawyer see so who are you about sika ko hokwa na yemse no what say say let me go ma twa on the she let me etumu na mo di ka self let ko ma me no e provoke no e kuna na kwa mama na ye bia na ye homo bro ni mane homo bro nti lumba kwa che so fatimoni sa kusu ne ko ya sa kaba no e di be shewo bu so pani kon so do you still dine with these people. It could also be say bia also for investigation. What investigation? What was the investigation? Where is the resource? Have you are in any resource? Look at what is going on. Yeah, say more baby. It will push me. Say me crow. It in the side me back to say. Me jam me kokra mo me japa de kwa safa. Because let me come and prove. Now I will say me ye no black court wo. Ye de sabre wo. O ko so ya fanza bia me no. Odo bo nya wale kotra mu bi. Ebi ye ko fa obi owu ya ba ya. Azima ma fosina fosun so fosina o na o makoto. It's not yare wa. Izale ni ba wi no yare wa kotra yira se. Ya se bu. Akwa je fara ya fama nano o bi ko o nye fa je bi sine no titibi. O se ne okuba bi. Akwa wa ba ko fi na sare camera ko say so. To shame of yourself. To prove what? Who no be mewu. Etime enye iye, etime mu iye ka ma o getire. Uti wona oba na ya ma geta no oba na onu mom no aba wale na aba sebi mpantwe a wo nya wale mo de mayam na wale ba force ena eje unua be ma no aja pa de business e di bia bro se geta na make us see ya onya geta no na be translate ma mi nua be ma wo bi na yidi mai e mo no num to so ya na oda wo wu ko se se wona sa ba he wo after no ma wo ye yina wo what you da why you se be nyetimu sa no ya se mo yes be ni tim sa no atanu ba yi ma mi nyina ba yi nyina esa ko jira ko jira mo ti ye wa ba yi ada wa ka te na wi ko sha se wa ni bi mo na sa yi sika ba hwe wo sa sole ya wo sa da wo jama ni ba o zu baka so on die bi ope so on obia nka mo na ope no what siki de ko sha se wa so hwehwe okay what ko ba sumo ge o please o please ko akọ di fie ko ma faras ko de so ba go fa sama what be you e go say them refrain the buy what mo hit man ko wa nka asa de camera class ato so eri be please ni pa ti ko so waka so ni se obeje ni pa nim akọ yese be ma no do ware no nyam ye ni mo nim ni hwe nim o be tatu ato no ho ta ma ko so wa akoye ayi fosina fosu papa no o de camera si so David. Fosi na meka go bienu. David. What the camera seems so. David. Ni ba do ya mo koya do ye. Ni ba wo ko so ko team fo mo koya. Wo robo ni fo ro. E be do ko so kokwa mu asa. Kokwa mu. Are ni o fa camera to so. Okay. Eti omo e kasa no omo nya adwe. Ko bi sina nka ma me ko so asa wo de Tupac. Ma chire mu bro, adwene be biem. Wa adwene no ya adwene ko ne nyansa ho. E wa adwene na o chenyansa nyim. Okay. So mo e kasa no. Ai adwene na wo kire wonim nyansa. Wo betim di adwene ko gire so ho. Ezu timi nyansa fa nom. Okay. Adwene ko ne nyansa ho. E de na nanti o be de adwene na adwene. So fa dem kokoro me na betim jago betim ko dem ko masada me aba. Ba me ko ma de ma adwene se ko ye bibi. Adwene na ma ko so ko masada me ni. To bom kasa o ma adwene no me ka. Nyansa ba ko no butirim. Can you ever build Lumba legacy and live a conscious away alone? Can you ever love Lumba and live a conscious away alone? You are evil. I just saw an interview where I must have about you. My conscious away. Now what was I? I'm not going old pictures. And I'm going to Lumba old songs about. How could you build a legacy with that old story? The beginning of Aquama Tupac was say Waba. Baba o tete castle o ni abushapani
do treat us onipa na wa wale no was not cause of Befi obefi odai na ko mechia obefi odai obecha onya dai de na woni uchichi ni se we yire aya samo mo me ka no kre enche nipa ti boda bi di be wie no me die okay obi aka mu a mo se die na we na meka ko sia wasem na ya fe kwa na me nipa doso me pe nipa call fake people me nyum kwa me ba kwa no me nya sa nkofo nya mo obi ko nche me nyum mo tie so be lusu okay omo ko bi ni emu nyina ko nyum mo ntimi comment o they know say me a strong person I stand for the truth me ma deny so many opportunities to be where I am so me did is kabini no me be check me billionaire me trillionaire wow but no kre e me de sakusha so wake say be to me this my time and sana me sim me di sua de okay lumba no na bon no sere kwa no onu afa no hu say ko fo bi ho a no mo no because sa ko fo ni o kan ma me ko say one some chiramo ayi ya akworo so in the manager okay Roma father also in the manager Roma father nyɛ di hu do maka on dey say opon ko tete opon fa bi e Roma father say so famna court o ye ntos me oni asem yaka say di power papa yi no tena ase na bia di mami nkomo kyerɛ ko ni fi the pictures gina bo e ma bi ampon no nya asɛm wa so na kɔtwe ampon yi ene papa yi be ye business anyum nyina ampon cho anyum 99% okay studio fee na papa yi twa ye ba bi obukwa kwa lunch ampon na di wo kɔ so furu go na di mi da no koye pa so furu kwa sa kyɛw ka wan tampo bi ewie skani na godi wo now yale father them tie di ka no kreche no wo ma fa na nam to communicate with ampon well ewie tie no omo da lu maka na ampon da lu maka po edenu wo ma fa da be bia no to ka say lu maka za ko sha wa ha ko twe sika no let's foresee na yale wo betua numba yale a o de aduro lumba akobo ka go betua obi esidi oba lumba wa record na albums wato instruments wone wa ma asa hwenkofo ma ene watena asa abato asa ase asisi adan mu adan asa protect your image there was a time crana with some tools no media ma kotra so no matren se kama me mekasa se on poison wo na mu me nye no kre na kaka bi kan ho ma me so kasa papa na image megu a protect papa image abesi ne ama papa wo ni pantimi hwe nyina chi entimi kasa ma me even asem kwa ba no wo buso pani kwa be ka se akoso se wa de wo ka se de otie wo na mu nkofo edi na chi ya ntama wo yesu edi na chi ma me no enye honhom sa ena puso no na fe do puso no da fe de mu yedidi na se ko onye honhom sa no ko wo se de asem to to yesu apozi no ba wo ye honhom agowu no awu ya ga ntena ye bia wo tu musa wo sanye honhom bia sa adai tu ma ko sa so honhom you do my enjoy my enjoy the cosa so enjoy apart from sex ni the cosa no mo sa de boto so edwamanfo akoso so open cosa so ba me do me ka me nyum to come on there's no way cosa so betima do bi apart from lumba wow so the confo be gina ho o gina the tanu bo hyewo ahyewo ni ba sebe bi a isi on so gina court ma me na court so some sound na say nyina ba be sia wo bie sebe me be ma e be ma so de dabeto a no mo ka na be ma sama me nka bi yeah now you no ni ntwa ho do di nyame kwa atem yeah nyame the bonus e dia bono e bi kwa obi di esese kura sebe awon ni bani asem pa na waka e jade ntina e di sa no me nya bi da me nya bi di ba yi sebe me ka bi da me kwa me na me friend no ma na be 2-3 times awa amfa na me bi achiri ani tabi se na di bia ba me test no share cry e no ma but ye nya oba a so yo ba lu ma bo e ba mu nsole akase ba mu kan mu amu ye mu atamfo ono akase meme wale mienu ebi di ye nan e kire girlfriends na ma so e o so akase meme mu ye kan ma betima ye bi o ne ye obu ntida tiade na ma mu kan mu mom na mu mpre bi akoye ono kwa ja sase mama mu na mo time gya mu yanko ba na ono mom nu mpo e se ba nyu ya papa ne ye ne sidi wa no na mo tuma ne si ma no we so na yesu ye be kabiria mo so mo ntiasa mo right so mo tumi di ma mpani ata na ye be kabiria mo so mo ntiasa it is crazy okay oh me no sa presenters in there be be make am asem me no ti kuromu a mo nyina mo yere no I don't know na ye ka sa so ko manager no o yere kwa sa dia ko hwese wa na uri de twama wo
boys omo didi maame na tam dip nyina no ebo mbodi na no boy ameka na say o se ne phone a o pe phone yi obebo se oda se go photo phone oda wase na go do oda so yakobo boy the video aya fa maame yi na se boy da lumba yira ko so ase wase na wo ni boy ni ko kana who are you di akoso ase watem boy no wow ah ufana asanjama ko bras one ai ba ku bi abebe bi okay look at such we to lumba tia sa ofi ko betima ko watch mabu ya asem tu so kamera akoso se wa payfo akoso se wa apokan train a showni hey ni na man kwa ma bebi ebi lumba na say no crazy one da won pampa o na we agojira edi sabe mo se mo do lumba na mo so mo akoso odobo ni afa ana sabe go bedi odobo ni atemse na ka se de mo di akoso se watemi ana ka sabe akoso se wa na ka ebi lumba na no a mo sa agofo nka ba ala sa agofo na mo ba obi ana akoso se wa nye bibia obi ama lumba o enka se wa pam sa agofo no bia o but akoso se wa bibia sa agofo no ba wa obepam wo kofo didi lumba tem dulu obepam wo ba look at mo yes ade no na kofo bakusho se wa din na tem obi a wa sacrifice ade aba na busua nyina mpo apono busua kwa pene ma hwe busua kabi ma no teteki sa wo ma na bo ndi no ono na koso se wa da sem da ene brimpoma na me ka ba ko betwa to okay mo obi ambre mu brimpoma se brimpoma na koso so se bo do boni so ma no ntisa okay ene sen we dey ma no da ba bi ye ma me okay bi chiremu be ma bia no usisu unia ba o na ni ka bom ye bibia bom no ona ko so se nyina kire okay nti unia ba sa o try say unia be ma ni ginti o yo ba nti no be protect unia no afi nipa bi e ba ne nchen okay ti ne yire ya ko so se wa mpoma asase ona nim no okay ana unia be ma so akofa akola di na opema nti ko ba na sa da o dia na be nti o mo so do buru sa akoma normal ofisi nua be ma na akofa ana obeto akola no ti yo a ye kan ye nye ho ade kwa na ana se mitu mi de oba kofie ma nua be ma nua ma no fe ko ma yi ma ye gwa ma ni bi gwa person ba chechire ayi ko fe say ezi aye fan keke a mi nua ma no o ma so ba nua ma no be from akuma okay ya no chese ko sha be mpoma so ade fon so so omba ye ni won di be ja ma me kwali si dia se sa nya ma because obu ni maame okay ebi go ni maame wate maame nka wow mo ba ku bo ha wate maame nka bi wa o maame bi e ndi ho maame adafo kwa maame adafo ne maame ti ase wow wale bi ndi ho a o pese obe ya ni se kwa me fe ne me hine kwa street wow aso ye wale ye inshada mi nua ma no mu fe na kuma e normal so mo ya tell everything about that woman because of glory na bata hono di no obia be so de twi se bia na me be ko twa case bi say o say lumba akosa se wayi lumba no matugu abontene na be boma na neka o say sikina ba say sa ga no yima lumba bi ne bi koma frida ano mo ye kate pese no mi defend sa the co program gonna be defend ya me am kusu ya wo kwa ya and wa kan wa sam sa o fon ti ma mi chemu ye on ti mi sa lumba be so ye o suro bo fele awu fele lumba sa ko se wa akoma be pe no let ko wo ti mi chiro so de be ja lumba wale e resi ma to so e ya se ma to so president lumba ko ti me ya no aka so be lumba no ma de go patele na o ya bodo mo ta ada fe do ko ni e show no ma wo dia mo se mo ntase so you never go want to ba na say na sa na ma I sa adwa sa ko no show na ma hey oh man okay ya ba wi ase do de ba e de do de aba na we are witnessing okay da chi ye ba be bu akonta so hwe bibia ya wa okay ya wa pa ya wa le be ka to na friends I dey be twa to e simple papa ngoma so di yemu na mpe ne manum de wa enum de nko a nka ese nka ma yese pono no ene se ye onyu bi wo se ayi fufurufu de chefufu kamo no omo fu ye ba gopo so mu didi ano mo fo e di ntra enum de ko fro ne ba gu ba ko didi nto mo ko obi a pe taste but ye go fo bom sacrifice with taste
to fight for people. You go to meet one fight that is not going to be like Okay. But no be no right What I say? Okay. Sanity. Me die, ma me ne die. And then because Julia, me defend na come nim. The ma me city sa ma no wi ase no. Obi betima be chair ne die. Ni kwa ho bebre. But one na be die die me hu say. Oba woti me kata be ma de jaso. Be ma wu kura na ye ko no fi kwa na interview no kwa no. You say, how can you dia na be ka fa no so mi kura ne o ye odo. Odu fosu dia o ye odo. You say na nyum na ototo mo say nyum bi ha bi ne nti no. This is a part of us. Me fa no normal. No for say na de na wonya ho akasisem say na bi. Me ho akasisem say minim de obi wo. It's such a woman. No man pon yen celebrate ni. Ti na mama celebrate na enye mama. But ye nim no akomo die. Forever and ever. Cause say wa will be in my heart. I say it way. Say dem ma be dem akomo mu. Sabe se me wo bi mu a. Me wo a beto ma be ni ma be bon pa say me go ntafo. Amen. Obo be mo meto ma be meto ko say wedding. Wow. And unofficially go no say me yere. Abi ma yere no. Anya hunamu die. Ne hunam akono. Na obabu okwa da otimi do no. Na nya na ho fa de do no no. Isusu na koma kurenti no. Nya feeling kwa na enya pampampan. Okay. Otimi so nugo no matimi si. Oh. Mano kwa do no me mano do no de mano mo mpom no mo sha da bom pampampan mo no. O kiu. Asa kwa lo gwa go sha fofora. Onye happy bi. Because unya de onya bi. Timi di si dia. Na me chia obi bia. Okay. Na mama obi ya we say I have identified my face. Me menya ka me ye benim nyina tatu ngua go say wa. Ni body me ni be drum ni. Na ka me de tukuru. Me ye say me nye fansa. O ba go say we di drum ni. Ade be chena ka ma sorry a. Ka bu musi de. No, go say we tim si me ko be kwa na kasa go what my identify voice. Say voice and you say. Ah, I go say hey bra. Na me say me ko be party bia say go say somebody me team ani swiru ro mo che obi atutu mo ma 10. Wow. Jima kokko nam zum pira mpaya se jollof ne sa no ma no me papa ade so me kan she sa mi se funu ni mo nyam me ko ya se na me hwe funu ka mo ntobe me ko ya pide funu me ka mo ntobe da izo ko hwe funu so me am impe no e ya se only one law unu da law pe only one law ni only one religion enya di ntia onia okay en fam la je o kon Uma mi wa ubijana. Na uma mi ewura side ozu twa. That the phone on some person no ma mi no museum. Is o mo ana. Eh? No one na yo. Diabolic. Mi di mi rasa ko shema mi munyam. Pese. Ye kwa mi do me kwa mi kan chere sum de me ye de o mi tirim. Okay. Mi ye rasta mi ko fie mi ma mi na di ka hu se kwasi rasta de fe. Ne mo oboje se ne de. Mo di to so kakra ma mi. Woni mi na ho. Ko ye afa onu ko krumba na to sha gu. Wow. Ko salon data now the down no come dada na mani twaliti na natural ko o ru ji ba no sabuni ba ko si uti sent kakra ba mu ko dware na wuru na ba na pese ma me dada nda ne bon ko ba o ba time kwa no de go for kafa oba wen ge no na o che so do ba o na oni mu ba no again me ti mi ma me first ma ba kusasewa ka me pen woni Lady Julia. Okay. Me de besia. Okay. Na ma che obi bia. Akosu ya ba bia obi a. Ze kwa na jai. Me na me ma wa yi. Oyere no nyina, na ze ma jari nyina ze. Di atwa to kwa esem. Akosewa. Okay. O ga ne bebre. O ga. Wo ko do fosu akwa ba waji udi. Di asi bia no. Sebe. Je say atamdie na mu oya. Na mum apejawo. Apeja ma yerum bi so de ba. Bapa na mi nwe na me damase se nyo no a ka bia me de e bia ka me wan ka me no mu ja koto obi ka me no me lanche me ho amu mo se mi ye jakra che mi kam chira wo mi se ka me no me lanche me ho me no me no me se mi yo ka me no me fa so jibidi am ko me shania ko mi ko nya to kwa me nya man fa so you enyi se mi no ma paki guwa e ma man fa nya mi dia attention now man fa so mi nya odi mo da me hanti wa go so be fi wiase wow one more boom o so the papa ni ba am so say o po mo tu fo ma che na bra fo go na eduma be say aban tira aban ni go fo ba o
to be aban dwuma so be say say yapade but say obi tackle the pursue there forget ya ka say aboy on ban nam I see na ka say ye nyina wa nyina no ohene no ya santini no oye o dey chiam you ko ga santo ko mbo ba say osom me na me man fans I mean nya won dey asom me ndi utumi nyimi free ko ya ka say don buy you we don free ba ko uyi be free na ka ro su free mu aka obi abu free mu because ga santo ko to ba no bi ni chi a efe anya fe that's a work wa yes an ko anu ko munya santini o yo ko aban dey asoma won do dey me yam otu we jealous wow who the jealous one can be me ye na my ye boni a so fight me ana boni come akeka se mi amasa no e photo for ye mo make do ye jealous who ye jealous na haso dey inside here there utumi no e no gate na no ha o e me sha o come mi tell you no no mama masa me fo fikasiem mama fikasiem kabe do be duty am otu for atmenka asan so ye be di ofie wa Vua no kore chire afia ko live man na so ya sa wiere nya botre so ya muso mo nya botre e dey too sexy so bibi akoda okay oh me ka kwa me ho because of me pen kore ntimi de be sie ya na mom abusuapa to park die atiefo oni Ghana fo ni yie oni lumba busu ni yie amamafo aboka amamafo shete ka demo ko fo bi ko pam dalabia bi wo ayi Dubai. Okay. There be a be na college be me academ. Yeah, arrangement. Everything was poor. What's up? You have a copy certificate. What's up? What's a Germany? Also, lawyer is what's not Germany. Lawyer is I don't know because it's Monica. Lawyer say from the transfer. As a lawyer in grading, it should go to court. Okay. Because about Poko could do 2,000 times. Uncle they expose you. Confess judgment and go be a exposition. In your teacher be a lawyer and just but a cranny in us still. Comfort the person much as because it's a figure of a kosha sewa. Our yen only favor be. No quotation show. Open it. I don't say yes, can you bit my influence. That's it. Because you are obiti kokas and be not about politician for me at home. So politician team cancellation treason. Treason is also my mock. They broke them up for me. Yes, I go. Okay. You will be here. My number is 054-741-4409. 054-741-4409. It didn't remain. Akosi Obibini, aka Mr. Akosia Sewa. Mr. Akosia Sewa, unofficial husband of Akosia Sewa. Ako 2 years why. Said the Amino Dima already has some toast or sandwich. Obedia man, they say they need the planet here. To do maybe a pusu. Ozo pusu mo meja tendi yeno. They should come back. Is there room for Osumasi? Asuma sini kwa na ye betro dia ka odi ho ya chi omu nyina gu na me ko bibia ho okay ayako ye me 31st October year no nyasa my year no October 30th okay yeah 31st first okay o se me ka se bisia o me de me fast me ka sama ko se we me ka se bia o ma ko se we team go bia ida kwa friend de boa de bia me no ma to yeah em boda me because almost one from baby na be support man be from baby yeah genu hia say me nya bibi fru bi wonti yeah now me make me blow fru bi let's ba me na be di na chi na fra koma pam as I expect bibi fra koma pam obu okwa bi fru baby be kan ho ga be problems bebre du wan ko bo ko fonu bi ama problems bebre but ya na fefe na efe so what I say fefe na efe but ye ni ze bu beauty be jamia kama ni beje okay ameko sasa wana kwa ama no timi nka we dey trap send no na go timi ne wa mi tie yase ya ezo bi na ba yie ko sasa wana yi di wa na kama ma so ne sa ma yena fe yena se min transie biom ma me yie no ma ba wie no a shama me no munyama wie na de no mi do na me heavy makra ko frem kwa kamenko me heavy na dan go mu no I love that woman. I will love her forever. Okay. Mama go say why not love in other way. Humanity, agape one. Mama, I love you so much. Okay. I mean, Kobe, you dia kuma pedi na chimu. Why? You dia kosu bia enim. Man for so abasa no nkwan. Mo san kwan na mo dia. Asem ba ya mo nye careful. Ya mo nye careful na mama no obi adi mi tu ma didi no bi. Okay. Obi a ja na ma ska bi mu odu ba. Ba bia me wura bia no. Ni dinti. Ya jimitum. Wow. Ya jimitum. Wow. Mama ko so ase wa. Lumba da wase. Numba busia da wase.
omo mo akoma pa tawo chi no na me na mi shiro mo na mu omo de adwumbo na tawo chi de e ja oma lumba eni ni nyame okay na me kan o ba bia obi na be si okay abusia nti yede bepem ha obi ni mampo ni ba ni na kasa no osanso ko school wa mani ampon ti fa Asante Mampon okay ko si ampon for Asante Mampon ko school wa mani ampon but na for pa ni dia go so fe ya ampon okay or London atase so mo twa di ampon ana ma me kapu pa em kapu nyango nyam papa na madamfo onye mi nua onye bi boy be kapu okay nti kan nyina bom ti me asem kitwa bitumi am take nyame wow asem kitwa bi je ni je bia me presi nyame wow atase ti woni pa ya ma dia me hwe de odi na so face you in fact some check and I'm sorry grateful wonipa ya de kitikiti bi obi ti bi papa bi ti bi su nyina obi ti bi ya de kitikiti bi ti mi hwe no tired say de onipa no go nyame obi twamti that's my life and me happy with how nyame so born me what is it all right nti abusunya de bepem ase na brepem yakopon de yankwache ne ya samba na de aka bia so da beso mo ne mo yakoi obi na ba de twego no fa ne friend no komo bia person ne di bia I mean and me try obi friend me from London okay no no the friend me no on friend WhatsApp okay o friend na mantimi am pick me say me pick no me kate okay me save ni di no me call WhatsApp no me hu no ho na me say me start friend line na me fra enko okay na me say me request for WhatsApp do you request on my they be hidden number bi no be so they be threat ya o twa so dem fa me because me me worry you ask me to me share and chesa na dia mi so you mi so she o de mi kokoto abom janyina edipa me no wasam kan the craft akọ mi de je jele me owo na be so kumia Radagopo no me feel papa come on thank you I know myself okay baby me feel ba minimum but my baba survive ha baby am coming ho I will survive there well be kum na hia na no ti ya se kwa so tra bia chena bia sa na bia chena bia sa de wa de bia bai no manwa no formation obi ani ani komo no baba ha wo ba kwan ba me kwan na mata say me ma me huru na me masa me ma me huru na me pour me cause me like Buddha okay me do me come e kwa ye de bitu di boni kwa ye ja boni di wo ko nyama me what reform da wo no cheche for match reform da o yewem da ya se mo ye kwa no na me okay don't try okay masa don't try o ba ga se bi ska de bodi odipa na twawo okay metuma fa kwan bi so nya bi but ye de akopapa so be ba na nya bi so nsem wi a de bu push de we mu a fine no from some numbi amemma mitimu da se memu bia reho me de atia wo emma mitim da wo na wo ba wutim na wo de wo sunu be fisi me han obi ame me soma me hyeren na wo fi sunu ba kla don't try why you ba manya ko bo zo manya asem oh man wow okay obusia today from pemba na yenko brepem we samba na de akebia so don't try na yakoi obini ne wakasa bebele oh o kwa o de wuti but sometimes I was what to share magum jai o say me poasem o say be so come say me metwe me so me di for me magum ma o za o magum yeah to forbo atu magum o okay what forget them but you call I don't know means no mo ye chairman me o mo yeah I know they hard but don't say what you talking about sometimes we no mo ye hard dream na me ma na me be makwa no na ha country si to nyame wow ka be ye fe Ghana ha I just say why your mommy ana me nua pa so ka say na papa si ko tena YouTube yeah na host ni busan say how you busan onya busan na Ghana betra o busan onya busan ni so what do you find some mechanic what can I know ko stand onya busan ni busan mi chenia adas fo mi chenia ko bi chenia pa papa si adia wa ya malumba lumba nua bi anya bi ma no Natik sekalu ko sa papa si ya brother. Ko ya brother. I don't want no be dem bitino. Na me yakoso sa wa brother. Ana even ko me ye lumba mo last born. Na lumba for fa se me la na me la pa fe me no.
o say gumo so ya na me ye no ana me blame no obi an nisu ya obi an say ya o say me dey wo abi kla ka hontwe me ese ke yi because of say gusu no dey be see ya me ayi ka ma so on ya some de 10 me say ka me go gana fo me go bi ni ma say this is the corner da dim na ka we go that time ya ena mo kume me post for me na wo squad am no na omo kom ye kose omo sam omo kom omo di acquisition ti onko ja dom di omo chi na nya aka meka no kore wow na nya aka meka no kore na me nya dom mo ma chi je fa ba bia am accounting na man o senti na ma gumu no twe hwe na me bu sa bu ni ama no meka cha o ko bu sa mo ni o be ni aba ka kam se ni aba ndi be boy o be josem wow o be bu so ni bu so ni di mi sa be just ka kan wi me just ka to go for some di go for me di be masem me di so wa be me fesi wo ye wo na ma is it 2 million baby wo 2 million ti fende sempa e me wiase nya so bi Ghana e ni we to no na go for di na chi e we do power na yebre it's also because me say money and power and no was car seven na wa gbe wo fon kwa wo nya dom tu di ochi na o tumi a na dom tu di ochi ba e de kuta nyansa kuta nimdie a Nyankopon sa be mai sa musika ni bia be ka ho e de tu dom di achi na o de be ma be fesi ma for to for bo ko sa wa side be ma be we no disrespect ye ko ba bi o ba ga na ye ko ba bi ni share ni nua boy brother o brother ni shop and they say ya na o to mo ko maka no kre say Nyankopon so bo obi ha e do so nchese bre always can say bi o say aso for mo ga na wo se mo kuta nyansa pa mo kasa nyansa nti menyi so nyansa no fancy si bobroni nyansa no so de boa sai ska ba gifi bonya obi ma konya no ba bi dia be boa ko gifi no mo bi o mo nye de ho e fa be boa bobroni ko obi no ma compete okay I don't know but si bobroni okay oh that's not fair it's not fair no me yama ko o mo na nimu na be je wona we Japan estate team ya bi go ba bi they want to just wipe the woman off and take it. Ube wacha ho. Na ma be ko sasa wate ho. Ana also ye nyama nka ye be jipa de menyanka. Ye be jama bona focus mo so ope japa de. No go be no o team say no ope. No ye ndare no pe. People are talking. Okay. Abusia akomon ye di echi na yenko by the repair resa obuni repair resa ba na be din ko was me na go for media ko me no muni me which na me come me kiss ass. Okay. You don't kiss ass for nothing. Me I live my integrity. I'm not rich. Whilst I'm not poor. I'm rich in the mind. Yeah, I'm rich and I'm not poor in the mind. Okay. About this so na me not poor. Me so I'm saying rich. Because I can't be a first one. Me never thought be able me just had to say I'll be one of the damn billionaires. Come back here, Juma. They know, but we show me me say you boy they know be say go you yeah. Yeah. I you in a chosa. I you in a chosa. Me ma gab na me be so. Me be so do be. Me no better Ghana ya. Me too Ghana o. I be Japan and come down take a trip by be dey cause me am fi many visa me bia. You will see. No tokwa the fatu de ba. Enyina nyame na ye ho me enyina ho me ti ne be pia fa ho me ti enka obi de ho enye sa okay no be free no be am for fresh and have fresh air de da no nim pa bibi ni bia no di ka mo chese bibi ni bia ni force ka ho be ni force ka ho ma ni to extend fa ko bia wo mo bodo to fa no ko to amene ana mo yes aso dey expose am mo person mo ja to enya de sa okay ebe me dey see ya ya meti ase abusuya tie be pem ha na yakọ ba de ekoi ma we mfi se ye ton fi but akabako okay me really twem mako mesre mini ono so mudi na me akoso se wachi no restructuring mo dey IT other people no free mu a no kasa ntia ma no to the extent that mamu kokokwa na address issue no okay munyi personal attacks in few person mo dey kwa other side no mo dey aye ma me no na mo ba me battle okay all the mini problem no the more within the sector no ebi mu dikra be ko ye but bibini na do bebi no nya power no to mi kakra bia na so abuse no okay e bia na na dwen se bia so jama me na chi dikwa ba me be lusu bibi ba me ne on kasa wo do na o kasa ma no na so ja enuru no ko vo buzu ba so buzu ra ho okay ide ya ya kunya ho
me no ojina vivi e do ko too fast na tefa ya ada people na omo nyansan no e omo tusu nya botre e omo nya botre kasa ni bi wa ya na ana shi ana shi pa afidela ma ko personal that time kasa ma me na mu ni sa personal wa more than the obedi ma me na tamu ni na ye ko against mo bu ha ofi ma me na cha na obeka asem bi sa de on the chassis no ye o chassis na me ma hwe na bae me hwe ma me na me bae ndi o chassis am so me chassis e bi kwa me chassis o be dem ana o na odi ka be kasa so the hono mo hwe we ma especially be me nipa bi o ni tua okay kwa me se me body it's too much bro man no mama from why okay from zemi me da kosa se wa petisi ba full branding ono an pe o jintu cause on pensa aro bibia no ojitu sesi ya de upe ko tu nyintu ya de ko bilezi umpo me de ba right okay Mateo Vini de ba benyo owura no ne teacher mazam nyina mo betwa bi no mo da ko checha de eboa kwapia no Mateo Vini that's okay we are the 30th of Okwa Asante Mampo 30th 31st and then 1st November 30th October 1st October 1st November you could see adwomo yes awo ya me for the currency e bia me che international woman okay otsa ko jase wa sum me masa wow ya ko mapaso nua me na sum ni wura ni wedi kan ja na fe no so ta ma so oko okay da bia so da so mi hu no okay champion woman me ma me ne me yire mai mienu ko jase wa ne ma me adwomo to men try okay try. Don't try. Okay. Right. I'm going to your call. We need number there. No one is going to be a friend. Try. When you swear there. Okay. Mo am someone in between so no mo nyanyo papa die. Me say me tie bimpo. I want mo say mo lusu. Okay. They say ya. Okay. Your call you can say you don't feel of massive. Atwema ya be. All the free prempeh college so for like area how call no. 10 minutes drive. If you need a 4-bedroom house, but a master bedroom na 3 na can be a single room. Self-contained. What did you want, Mr. For fair number and friend and Kasa, Navivia and Koye, and from our friend of Dan Chenya, as I come for a obituary enterprise, and Kumase, South Central Junction, Pata, the Papa, and Paboy Papa Perfume, all the good 1 year boy in San Afrodia, and one obituary enterprise, who watch a perfume house and boutique, and you want to one of Vivian Koye, and from recharge your two bars, and main country, so open all care, you will see some of my. Kakebi ekro bia benya also no ka ene omuntu ana mo afa bia also ka no we isu ache o pese o ton ba onya tofo afa kan kuma recharge o beton no do sika na o ya ban djuma eni a fa pay slip ko no no nya nhye mo aka na bi no cha ka kakra ibizu ayo sofo yo hene o ye imam o de onya ban djuma eni but o address no aso akọ na wa che dance ye di break crown no o be ma aka na o cha ka kakra afa wa konto o pese o to ka de ba Ghana be o ma no papa onya bia for recharge o be assist no to ka me fra konto we do Ghana hanso a pot wo omo agent akasefo bi ho be kana e dey free ho ama finally Battle Grace Financial Services omo intermediary financial group intermediary insurance group Ghana from American Canada fa ho bata Battle Grace sanso do ho bata na no mu sie sika na ko ba se o ko pension na here sika o betam sika boom the amount tax free and e bra na o mu sie sika na so how ni amanye bi ba na ntimi nya adwuma bi ma abusua o be hwe ko so be nya media so ma hwe o ma ko so be su apon anas college o ye Ghana ni na Canada na America ebi nso asese ya woni Canada and America bi mba do kura hon krata wo Japan de o wo sie sika ho ayi bi obedi Ghana o ko de one first wa also wo to me say on Battle Grace etu anama o we intermediary financial group so o no be connect o ama we as insurance companies the financial companies o mu dina brand ni aje o matumu a o de mo bata o ma o hu kwa asem da e no muntu anama wo no wan ko he na ko insurance company bi a o china bi kwa wi a hwe na wo na ko bi o so wa ti no muntu anama na bi a enko ye moye dasi se moje bre na mo hwe brepam nyame yadoma tini a ebe se hia mo bibia baba what as you dasi se o da beti ye na wako create confusion so on so on so court on so there wako no confusion zivio se on se bi boy se mo bia nyame yadoma pe bi si aka baba Marcos akose wa love you okay bye ajodumo I mean for currency amen bye